eke ngoba ngimazi ukuthi umzukulu belifakele niphinifa eke fake ezosatuza nephinifa lapha la ngimazi ngoba vele nokuba intombazane kumfanele angimazi ukuthi belifakele umzukulu ezosatuza nephinifa lapha eke umzukulu angimazi ukuthi umuntu bezana angimazi nje Nosicebi naye efake ipopolo zodokotela engana ngisho 10 lokho yena ay maphinga ay ungcono koNosicebi yabona lo extra hot lo umzukulu lo hayi uyabheda kakhulu kodwa ke ubola kujava ngengezo ingezo kaSijava yonke lelo uJava ushaya ihlombe lapha khona uyalikwahla uyithanda kabi into ephiceleza uSijava unquma ngisho oBrand abenzi igidi ayikho into angayigqoka uSijava gqoka ikipa lezi advertiser okopopayela abasuke behengwe ngaphandle kwebhilithi esiskipa esingako babe ngizala uyasifaka uSijava athi uSijava angabi nankinga ingane kayigundi ngisho amakhanda manje ngenxa kaSijava yabo konke ke lokho ke bakwethu sibonga umcimbi uthi uhambe kahle kodwa ke ngokuzayo ufanele inciphiso kube limited number ama artists angabi maningi kakhulu ama artists emcimbini esuka imkhulu njengaloya ibhekwe njengaleya ngoba lento yokuthi artist idlala ingoma ngawali itsheno 5 minutes udoti leyo nto leyo itsheno 10 minutes iartist ingakwazi ngisho ukudlala izingoma ayifiswa ngabantu kwesinye isikhathi nama artists afike zo promote ingoma ezintsha emcimbini konke lokho rubbish lokho ngoba sekufanele manje nibe professional bomaskandi nikwazi ukuthi nidlala ingoma ezothandwa abantu nezikhethwe ngabantu uma ingoma yakho uyikhiphile intsha ehita abantu beyithakasela ayibe ingxenye yeingoma ozoyidlala ngoba uthola ukuthi kunomuntu okulandela kusukela kudala ethande nje ingoma zakhe ezimbalwa uyafika uthenga ithikithi wena uyamphoxa awudlala kwaleyo ngoma uyisikaza ubuyazi leyo ngoma yakhe yahita kuyiphutha kakhulu lokho kuyiphutha kakhulu lokho nganza kwethu bese ngiphinde futhi ke ngibongele nebanyana lehlula lezi imfene lezi ekuthiwa ibafana bafana lezi igcozi lezi kuthiwa ibafana yikho indaba yalezi zinto lezi orubbish abahlulwa ukukhahlela ibhola balibele ukuhaga intombi balibale ekubukwa nokuba comfortable ibhola leSouth Africa kahle hle nje mina ngitshela iqiniso lifile kodwa libulawa icorruption enkulu kakhulu ithinta lamadoda amabili alokho enkonile ebholeni okuthiwa Ivan Khoza noKaizer Mhlawumbe ibona abantu who are the business gurus of soccer and who are full of corruption ngoba uyakhumbula ukuthi emothi uyabuka into yethu Chiefs the Pirate ifile nje yabona wonke ama structures of life governance leadership kingdom they are dead because it's our time to rise and create our own sikwazi ukukhanda owethu umbuso in our generation so ingane zethu ezizayo nabesizukulwane esizayo senisiqiniseko sokuthi nathi we have created a legacy in our name obaba bethu bathi bakhululiswe bathi babekhona bezabalaza besho babehlolwa ngisho imphambili bengena la eThekwini bona kuMuhle Museum kubufakazi balokho behlolwa amabhunu ebaxhaphaza amabhunu bodwa ke ngoba babe ingxenye yestructure esasikhona kuzatshala zakho isikhathi balikhulula ke izwe bazala thina senzeni thina uphi umnotho wabantu abamnyama abantu abamnyama yonke into ibhidlika ngaleyo luhlobo abantu bahlupheka ngalendlela leningachazeki ngalendlela nje lengachazeki futhi manje kune culture embi ayikho neliyodwa ithenda noma ibusiness okwazi ukulenza ngaphandle kokuthi khona umuntu uthizeni owazi omunye umuntu nomunye owazi omunye noma ungathandaza kangakanani noma ungageze empophomeni 10 times funa uhamba uhleka nento engahlekisi uhamba uba insinekana uhamba uba isicela nkobe ube isikhothazinqa ube isikhotha ngqoko zakominye imizi ukuze ulala udlile bese kuzofika lama political head lawo azo interference process emveni kwalokho abulldoze istaff lapha ko procurement lokho bani